Камраз нахуй. Что там мразь? Опа, опа, опа. Helikopter Rusia berjenis Mi-24 terbakar lalu terjatuh usai terkena serangan rudal. Камраз нахуй. Videonya pun beredar di media sosial, diunggah akun Instagram @infokomando.official Minggu 27 Februari 2022. Dalam video yang beredar tersebut, helikopter sudah terbakar di langit dan mengeluarkan asap hitam. Asap tersebut terus mengelun dan perlahan helikopter pun terjatuh. Камраз нахуй. Disebutkan pada keterangan unggahan, helikopter ini terjatuh di wilayah Kherson setelah terkena sengatan rudal yang ditembakkan prajurit Ukraina. Падай вверх. Kherson merupakan sebuah kota di Ukraina Selatan, ibu kota Oblast Kherson, dengan penduduk kisaran 300.000 jiwa. Merupakan pelabuhan penting di Laut Hitam dan Sungai Dnieper, juga tempat industri galangan kapal utama. Бля, камраз нахуй. Что там мразь? Опа, опа, опа. На саге, ебать! На саге падай вверх. Ёбаный в рот! Бля, камраз нахуй. Что там мразь? Опа, опа, опа. Он пойдет. Падай. На саге, ебать! На саге падай вверх. Ёбаный в рот! Бля, камраз нахуй. Что там мразь? Опа, опа, опа. Он пойдет. Падай. На саге, ебать! На саге падай вверх. Ёбаный в рот! Бля, камраз нахуй. Что там мразь? Опа, опа, опа. Он пойдет. Падай. На саге, ебать! На саге падай вверх. Ёбаный в рот! Бля. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.